Na Međunarodnom sajmu turizma u Berlinu, koji je održan početkom marta ove godine, uprkos međunarodnim krizama i riziku od političkih sukoba širom sveta, predstavnici grada Čačka i turistička organizacija uspostavili su saradnju sa nemačko-francuskom državnom televizijom Arte, koja se emituje u celoj Evropi, čime je još jednom dokazano koliko su važni lični susreti ljudi. Dolazak ove televizije i upoznavanje njihovo sa kreativnim ljudima našeg kraja doprinosi našoj boljoj promociji i pokazuje da smo mi ne samo zemlja koja je zanimljiva po svojim prirodnim lepotama, već i po jako dobrim i kreativnim ljudima koji sve ono što je lepo i što čini deo našeg kulturno-istorijskog nasleđa i prirodnih lepota mogu da prenesu na svoje proizvode. A tu upravo radi Maruška, mi ćemo je i dalje podržavati. Poznato je našim sugrađanima, nadam se i širem auditorijumu, da su njeni proizvodi izabrani za suvenir grada Čačka. Tražeći interesantne regije i pejzaže i znamenitosti za dokumentarni film o Srbiji sam na sajmu turizma u Berlinu upoznala Gordanu Majstorović iz turističke organizacije Čačka i tako smo u razgovoru došli do ideje da bi ovu regiju možda najbolje mogla da reprezentuje gospođa Maruška. Zato što je ona u svojim radom spojila kulturnu baštinu ove regije sa jednim modernim, savremenim izrazom. Ja sam zaista očarana kreativnošću, idejama i profesionalnošću gospođe Maruške. To je zaista bilo impresivno. Mi smo danas bili u crkvi gde je ona prvi put videla te motive koju je jednom tako neverovatnom brzinom prenijela na svilu. Tako da nemam reći. Kada odete u Nemačku, šta ćete pričati? Pa pričat će moj film. Ne ja. I nadam se da će mnogi ljude dovesti ovo. Veliko je zadovoljstvo kad tako jedna velika televizija dođe u Čačak i naravno izabere Modni studio Maruška da predstavi to što mi radimo i naravno vezano sve za tradiciju, budućnost, savremenost, sadašnjost i sve ono ostalo što treba da ostane iza nas kada nas više ne bude bilo. Znači, prosto tu tradiciju koju su generacije temeljene u celoj Srbiji koja je vezana za lepotu naših krajeva treba preneti na modne detalje koji će nositi počev od svih važnih ličnosti u svetu, a samim tim i dovesti turiste koji će imati šta da vide i da ponesu nešto lepo, tradicionalno i da to bude moderno iz našeg kraja. Neka ovo bude podstrek i drugima kao primer dobre saradnje i mosta prijateljstva u cilju uspešne promocije turizma, kulture i privrede naše zemlje u svetu, jer kaže narodna izreka, videti jednom vredi više od slušanja o tome 1000 puta.